hormati cek ini kanggo Dadi penganten arepan ditembangi maning kono. ditembangi maning je Mau suka wis temuan. hari kan matemuan kin makanggo Ari kin makanggo saling-saliman oh konon. Sumangga kanggo waris lanang lan waris wadon keluarga besar. Mama Haja Wartina kelan Ayah Haja Karnalin. Pantes disawang pantes din sawang wadon lan lanang wah si pengantin alasi pengantin manis mesemi manis mesemi karo apa somai cekuno gawe bunga hari gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang kembang wijaya kembang wijaya sing dadi wadon selendang pelangi harum melati aroma wangi pengantin baru salam tangan makaro tamu pengantin baru maning yo seminggu beli bisa turun seminggu beli bisa turun mendadeni apa cerita deni yen laku mah iring-iringan yen mlaku iring-iringan yen gawe senang tobat ning para tamu pengantin baru pengantin maning pengantin aja isin-isin jangan sulingan maning sulingan Mama Haji Wartina bos suling ayam seket wong ayu suling seket wa kawul hari tiga je sayang makarisang ora manek Ibu Camat sumangga Bu Camat kelingan maning dukelingan kulane ning dhuwur Bu Camat apa mang dhuwur bae Bu Camat demen ruket ditinggal lunga aja bakal wong lagi demen ditinggalku ya waya Ibu Camat matur sembah nuwun ali-ali ilang matan Ibu Camat sayang diganti mah larang regane tobat ahli jaipong ya Mama Kaji Wartina aja lali makaro kulane Ibu Camat sayang Ibu Camat paling emang aja lali masalawase Ibu aja titi lele madu lele Ibu aja titi sayang sembilan mah Camat patile telu Ibu Camat Ibu aja nulung Ibu Camat wong kene mah dudu wong kene kulaku wajib nulung Ibu Camat sayang yen wong sulman Ibu Camat maning terus sayang bulane melu Ibu Camat Ibu aja majikan wadon Mama Haji Wartina sepur-sepur pada dawan nih Mama Haji Wartina sing dawan saya deke kita sayang asik anak jago kalungan korang obat hai Ibu aja titi masih kerperagan baik syukur-syukur malanggang jodone Mama Haji Wartina sayang Mbak Ibu Camat
langkah jodone Iya ningan. ya medulura. Mama Haji Wartina, paling eman. jangan suka makan ketimun ibu camat saya. Apa je gunung minana? Ketimun mah bos ayah banyak getahnya. Ya ketimun mah jadi panan yang betulanan beni kamar mandi. Enak. Jangan suka duduk melamun ibu aja nunung sayang. Ibu camat saya. Melamun Majikan mana maning. rusak badannya. Melamun rusak badan. Ibu aja nunung bos saya. Ibu camat Kucing saya. kurus mandi di papan dua Alah, kawu. papane kayu apa cewong ayu? Papannya si kayu jati. Badan Mama Haji kurusku, Wartina. kenapa badan kurusku? Badan kurus bukan kurang makan dua kaul. Dudu ya, dudu ya. Kenang apa cak gunung? Karena mikirin Bos ayam, ayo bos ayam si jantung bos ayam, bos ayam, hati. ayam. Bos ayam sedang Bos ngandang ayam. Ayo. Bos ayam potong. Lambi apa? Bos ayam deui. Anggone Bos ayam deui, ayam putih sayang. Bos ayam putih. pantes Bos ayam temen putih. Ayam rupane putih. Bos ayam putih. larak Bos ayam diri mata Bos ayam putih sayang. majikan Paje. si paling sayang. Bos ayam putih. Majikan. paling Mama Haji Wartina, wonge bagus atine, Ayah kan tahu lian nak. wonge sopan tingkai dunang Ya iya yesi. kayak kan tahu sopan. Sapa bae wadone Dewi no. Wadone sing bakal dadi jodone. Mama Haji, asik. Mama Haji Wartina, Ja. lambi abang anggone Bos ayam maning ora. Ibu camat maning ora. pantes temen Ayo atuh. rupane. Obat. Pesam pesem lambene Obat. Lamben di kuno nak. lambe dhuwur lan lambe seron. Pak Awul ngono-ngono bae. Sakingan Kacik, pikiran mono-mono. Mono mani mono. Dari apa? Wonge bagus hatine. Ya bagus kabul mangacem. Iya ingana. Wonge bagus. Bagus maning bayan no. Wonge Ya wong bagus roti. Kocak kowe ya. larak diri matane. Iya, wakawul wonge. Kaulu wonge. Wis tama. Udah. Mani, lambi abang. Ayo Foto mama. cenak Bu mangga aja. foto. Iya. Matur kesuwun. Digoyang-goyang. Digerayang-gerayang. Diwerudui hilang. Awas gerayang antong nok. Lai. Ya, kula ngaturi bujak lawan puji. Apa je?